مامۆستا ئەحمەد چەتۆ ئەندامی کۆمیتەیە سیاسی یا پارتیە یەکێتیە دەموکراتە کورد لە سووریێ bi navê malpera yekîtî û em bi xêratina we dikin serşevan. Spas, malava jî ava gelek memnûn hêvîdarım û dixwarobayê xwe li ser keftî. Mamosta Ehmed wek hûn dizanin şoreşa Sûriyê derbasî sala xwe heftan bûye. Sal bi sal ev krîza aloztir dibe. Xwendina we dibe derbarê de çi ye? Bêguman şoreş derbasî heftemîn sala xwe dibe. Lê me wek Partiya Yekîtiya Demokrat me ji pêşiya şoreşê de heyanî roja îrojî û roj bi roj me re tê diyarkirin ku ew bîr û çûn durist û rast bû. Durist û rastiya wan dîtina jî çi bû? Me digot şoreşgere ji riya xwenî a aştiyane nederkeve. Ji ber got li seranserî dunyayê di rengê şoreşa hene. Şoreşa aştiyane heye, şoreşa çekdar heye. Ê got di van aliya de gelek hostene lêkolîn nasin di piyê şoreşa de. Şoreşa aştiyane di vê dema a tezewinû de gelek welat herifandin nişûna wan tiştî davekirin bêyî qelenek wî mizin bêda. Ji ber wê me digot wekî Yekîtiya Demokrat rejîmekî wiha tekane difikire. Emrê wî 45 sal. Çi tekane wek serok difikire, çi wek partî difikire, Hizb Partiya Baez, yani bi her rengî tekane difikirin. Ew ê tekane difikire hazir welatê xwe bike golik xwînê û jê nederkeve. Li ber wê me digot em dikarin bi aştiyane, em ji rejîmê xurttirin bi aştiyane, bes em jê nexurttirin bi çek. Belê. Mumkin nîne ev rejîma got dikaribe li ber pêla xelk û milletê xwe bigire. Bi milyona goda keve wek di pêşiya şoreşê de kolanan li cîna rojnamavanan nivîsan digotin nîv milyon derketî kolanan. Mumkin negot tu rejîm di dunyayê de ne Baez ne Beşar Esed ku karê xwe bikire. Lê mixabin dewletên derdor got bercewendiyên wan digotin em ê çawa zûtirin wext behra xwe têxin Sûriyê û bawerî bi rengekî çewt danîn û digotin em ê bi çek wê rejîm nikaribe. Xwendina wan gelek şaş bû. Türk dibin bi piştgiriya opozisyonê dikir, yani rêvekberiyê dikir. Yan got dewletên xelîcî dibûn, yan hin dewletên derdorî din dibûn. Ev li piyek. Li piyê din piştgiriya rejîmê jî îca kirin, wan jî wan hebûn û nebûn ji xwe didî. Ev rejîm gerek bimîne. Kî bûn? İran bû bi hemû imkanê xwe. Rûsa bû bi hemû imkanê xwe. Sîn bû bi hemû imkanê xwe. Bi taybet û pelê herî xurt vîto. Şeş heft derba vîto hatî bikaranîn ji bonî got bêparastin. Ev rejîm bêparastin. Nekeve bin bin zirarek masal. Di civaka navnetewî. Ji ber wê mixabin duan gava de ket gava û şoreş hat guhertin ji rêka xwe ji aştiyane ji pêla xelkê bû çekdarî zirar bêtir bû, kuştin talan bêtir bû, heps û zindan bêguman me şoreşa aştiyane tu wek cenabên we dizanin wê qelen hatibe dan. Tu şoreş nîn û bê qelen. Bes wê qelen gelek hindik ba. Wêrankirin wê gelek hindik ba. Hejmara şehîdan wê gelek hindik ba. Niha hemû raporên henin bi kê manî nîv milyon insan hatiye şehîdkirin, hatiye kuştin. Bêtirî milyonekî beşek ji gewdê xwe ji laşê xwe winda kiriye, destê xwe, çavê xwe, nikê xwe. Nêzîkî nîvê milletê Sûriye yanî 12 milyon çi bûyî ji dervî herda Sûriye, çi di hundirê Sûriye de cî û warên bav û kalê xwe guhertî cî kîtin.
هەگەر لێکۆڵی ناس ڕاگەیان وێ ببینن وارێکی بەرخراو لێ ئەم دکارنە بێ بێژن بێ حکوومەت ڕێژیمێکی وەها bi vî rengî, bi vî fikrî, bi vê bîrûbaweriyê mumkin nîne di pêşeroja Sûriye de a dirêj gociyê wan hebe. Çimkî destê wan bûye bixwîn xelk nema baweriye wan bikîn. Li niha dibe yan piştî xûna xwe. برز چطور اون چاوا هلوستا رکبریه سوریه ده درباره مافین کردان دا دبینه Teke hûn bêguman di vê babetê di babetekî tozekî dirêjê jî lê em ê Kurtî bikin pêve. Mixabe rejîmê di emrê nêzîkî 5 salî rikberî neheşt bi rengê rêxistinê bi di renga helan. Ê rikberî û xwest rikberiyê berdewam bike hebs, zîndan, bi işkence zor zayıfkirin. Bi hezara rikberên xwe şoreşger, bîrwer, zana, rewşenbîr, nivîskar hebs û zindanê Sûriye. Piyekî rikberiyê ê jê hat hesabkirin bi pir zanebûn kir hevalbendê şirîkê beşekî ji xwe. Ji ber wê rikberî hema hatibû wendarkirin. Duhem em hevdûr bifikirin rejîmekî wiha nêzîkî 5 salî yani yekî rikber bê yan partiyek rikber bê camêrek yan ciwanekek 5 sal got em bêjin emrî wî îro 6 sal bê manayê 5 sal got di ne demokratiyê welatekî ne demokrate bûrandiye. Wê ew ê çawa dikare bi mafa baş bike. Piraniyên xelkê me jî destê ê îro 6 hefteye. Di wê babetê de em manayê wek tevgera siyasî Kurdî bi her du baskê xwe wextanê em carna dibêjin tevger pir hez dikirin û em wek partî jî hez dikirin. Tevgerên milleta du baskê wêne. Baskekî siyasî ye, ê û ji partiya tê pêkanîn. Baskê wênî dinî giring li van welatên demokratî em dijîn û ji min bêtir vêna dizanin got çend guhdanê lê dikin ê sivîl e. Baskê sivîl. Rewşenbîr, nivîskar, bîrwer, eva komelên wan saz bikin, piştgêriya wan bikin ji bo dikaribin balansekê çêkin. Ême mixabin em ev baskê xwenî di duwa zêde guhelê nekiriye. Ev tevger got her du bi her du bibin. Wezîfa me em dikaribin pirsa Kurdî arawa got me jê re kar kiriye welqasa sal ji 5 ji damezrandina partiya yekem Heyalên Rojanî îro em çawa çi zimanî dikarin bidin naskirin. Divê em neqeherin. Di xebatê de tu neqehere. Yekî got hek mafê Kurdan nînin vî welatî de. Yan partiyekê got mafê Kurdan ka em bihêlin heya qûnaqekan tê. Tu jê biqeherin nema guftûgo diyalogê bike. Tu te zirar kir. Wek tevgera siyasî yan tevgera rewşenbîrî yan bir agiştî a sivîl. Divê de gerek em nedilîbin. Mafê te rawa ye ew mafê rawa gerek tu bi zimanekî diplomas, giştî, bîrwer tu karibê ji wê derdora xwe re bidê naskirin. Nebêj rewşenbîrê gerek ji ber xwe bi maf û heqê min zanîbê. Perwerda 5 salî tekane fikiriye. Perwerda pirtûkek xwendî di wê pirtûkê de qaîd û naîlelebet el-Emîn Hafız el-Esed. Ne demokratiyet ne bîrûbawerî wenda bû. Wê kêm zêde 5 sal rol hebe li ser hema hemû wan.
دبینی گفتگو دیالوگی هم بکن دوی هم به زمانه که دیپلمات و سرکفتی بکن دوی هم بشینن کاربن بیرور بن چاوا دکاربن و بدن قبول کردن وش همه بهتر چی دوی هم یک بن اگر تفکر سیاسی و آسیفی دستگاه نبی امی نکاربن و کاری ایت بیخواستن به دستگرنه بکن لبيكمان هم دازنا بكرم بيجنون رخنا يعني جرات ون بشجيري ما بن بشجيري في ما في بن وولاتك ندم قرات بها غير ما في ملتي نبي ملتي دواي سوريا ده هجمار وعارض ولسر عرضا خود يجي افهم بيكمان لوظيفه كمين دبيرو باوريه ماذا اعمايا چمتي الان خود يوي برسارا بفهم بدن ناس كرن برانگكي دبلوماس اوزانا وبيروي تیکلی انواع به اپوزیسیون سوریه یعنی کسایتیان دموکرات و آزادی خواز را هنن؟ بله چون بگمان بشکن و پارتیا یکیتیا دموکرات هم نوشند انشاد اندره سوریه دن بگشتی دو باز کم دیسا بله بازکک تفکر سیاسی کردی و آسیویلا هم دنال هر دو تفکر کردی منجرش و بازکی من یکم بازکی دو هم اپوزیسیون سوریه گشتی رکبری سوریه به کسین چو شخصین کسانه یان گو پارتی و هزین هنه وقت برسوا برد مدیار که مخابن رژیم که وها دیکتاتور و تکانه اپوزیسیون ضعیف کرد بود لواز بود لو راجعوا تقلت بباجوك وتكلي دانوستندني خد زور بزحمات ببيرا ليه؟ بارتيا يكتيا ديمقراط وهروها هيز و بارتيان اي كردي سرو بال ده قلق موفقين كار وخباتي ده جروجا بيشي ده دكو دفيني ام وبرسيونا سوريا بقشتي كرد عرب سوريان عاشوري تبقرن ايه هنن ايه سياسي ايه سيفيل دفيني دگفتگو دیالوگه که خورد و هیجا و تازه دبن جبونی ببن خودی رولت تأثیرت و دکاربن دمیدان ده جی بگرن اما پارتیا یکیتیا دموکرات زو و ام خودی تکلی دانستندن بون به اپوزیسیونه و به شخصیت کسین دموکرات و به کسین مافناس و گو دکاری بون گهداری پرسا کردی بکن حوالی ما جی گرتن چه پارتیا یکیتیا دموکرات چه پارتیا کردی دی داخویانیا شامی ده وقت بعربیت به اعلان دی مشهد جی گرتن و هر وها ده همو دزگین و کارن ایگو پسیون دکر تفکر سیاسی حز دکر و جی گرتن ام بی هردو نکارن تشتکی گرینگ جمافین سوری گشتی ربینن هر وها اوجی دوی ناس بکن اپوزیسیون بی تفکر سیاسی کردی نکاربه و نکاربن کارکی یان قزنجک مزن به سوریه وای ماموستا احمد تو هولدان هنه کنگره که کردی بیتل دارخستن و لیبگره که کردی چه و نونرتیا کردی دناب جواکا نب دولتی دا بیتا کرن؟ بله بگمان هولدان هنه نجیرو به تو و پیر و تو جیتم دریج و تکلی دانستندن ای تفکر کردی و جواکا سویل هات کرن هلبندیا یکی چه بویه، انجمن کردی چه بو، پارتی و هزین کردی سروبرت دبون، هر وها هلبندیا دوام تورا چه بو، یعنی هولدانین کردا ای پارتی و هزین کردی ای جواکا وینی سویل ده گلک قناغاره چونکی جاره سر کرنه و که جاره سر کرنه و جغنیوه ببینه دوی پارتی و هیزن سیاسی کردی لباسکی دوام جواکاوینی سیویل براشنبیر، نویسکات، بیرور، زانا و هر وها مافناس هر وها تاجر
هر وها ای خودی چه خودی رول به جواکی ده اف هر دو باس گرک زودترین دم و وقت الهفتو قاربن ببانن ببنياك لجيا كي جيا نقلا لجامعة شتانينا ام بيجن کنگره نتوی سوری کنگره کردی سوری کنگ نزانم چاوا لی دوینی لجیه کی جیا لی بگره که کردی ببی حیانی دکاره ببی خودی رول چه د چارچوا سوریه گشتی ده چه د چارچوا ناو نتوی به تواهی ده به تایبت اف هولدانی ندین کرن ای گلک پشتی و شورش سوریه و کریزا در باس بو گرینگ زور گرینگ دوی قناغی در لیوگره که کردی گشتی هر دو باسکی خود به آقا کرد. ما مستوى كوندزانين شركة راغاندن نابرة تفجير سياسية كردي ده هي اون وقت پارتیا یکیتی یا دموکرات بیرو باوری نوچنه به گمان یک جارا شر راگهاندن ده یانگو راگهاندن جکی گو قربالغ تقرق خیلی بده زور رولاوی دجوارتر و زحمتر ایرو وقت جنابه و فرمو کرد گو شرکی دراد هاندنه دجوار تکرن بگومان زرارکی زور تکرن تکرن برین تن کرن لاش و جواکا کردی ده جبروی ایرو بری سببه را واساندن درسته را شوناوی گفتگو دیالوگ بکرن گازم دین کرن جبدلا شهر جبدلا بوتنا داوی بکرن گازم دین کرن جبو امکان الهردو وگره چه بده لی مخابن ام لسرخوا دروجلاتا ناوی هم جی بشکن جیوا کرد و هزین منی سیاسی کردی جیب نافته تموتن ام گوتنا داوی پیشید بیشن او چاو هر دو کرن بده نابه چاو آمد دکاربن کنگرا ایلی وگرا چه بکن زوره دبروی وکوا فرمو کرد اف شر راگهاندنه دوینی زودترین دن بسکنه شونای گفتگو دیالوگ بکرن و ریتونه همه داوی دیسا جی گفتگو دیالوگ بکن یا نه بله همه بکن امی رو بکن چه درسته با؟ ها وی شر راوستینن شوناوی گفتگو دیالوگی بردور بکن لجیان ام پیل هر دو ام بکن گازن هبن ام دکاره بن نزیکی هر ام لنک هر حیات راگهاندنه دیجیم گازنا بکن او شاخ ام پرین تیکلیان به هفدو گرفت پارتیا یکیتیا دموکرات ام دبیجن گلک رخنین ما لور هنن ای خلکی جیل سر ما هنن ای پارتی و ایزن کردی جیل سر ما هنن یک جارا جیل دجوار دا جون سر ما ام دبیجن نت خدمت او دجواری پلان سیاست آ پارتیا یکیتیا دموکرات بشین راگهاندنه ده ام دبیجن جبراین خواه ام گازینه بکن لی ام نکردن میدان شر راگهاندنه ده ام دبیجن نفیده ناکد و قناقی ده فیده ناکد گرد بیر آوستانده که چطور هونا بینین دامزراندنا بندیان اجتماعی یا کردی یا کوهونجی بشک جی باندور خال سر تایبتمندی یا پارتیا و هیا کارن هفبش کارن هفدوکری کارن همو قناقه ده اگر البر پرسی کتلم که و باشتر بشت پارتیان کارن تکانه چش خدمتی خلق و ملتی خواه چش در دوره و چه دکار به لورد کار بکه لورد کار بکه کار یک او گروپ یان چند پارتی چند حزب نابن وکردو بگورم امستمه بسمه اول نه ارینیا دامزراندنا بندیان اجتماعی سر پارتیا و نو جماورده ها بله بگومان ما مستد بگومان دکارن هر بشته هر پارتیه بشکیش خواه و قلنده ناده
تبێژێ دکارên هەربەش بەرە هەموو وەک پارتیا من بێ یان بیر و چوونێ پارتیا من بێکوەرێ بله یان دکێفا جەماوەرێ ئێ من دەبێ هەموو تشت دکێفا بیر و چوونێن ئێ هەواڵێ من دەبێ نەخێر وها نابێ کارێ هەربەش کارên هەربەش ئەوە بۆ هەر پارتیەکی بەشێکی ji bîr û çûnên xwe di wî karê hevbeş de bibîne. Yana wî çavê tu ciyên me merov niye? Em şîrîkanê me pênc şeş partîn in. Cemawerên bîrwer nivîskar civaka me nî sivîl e. Heger hemû wan xwe tê di cî nedî, tê di kar nabe. Ême jî em di cîkî di kar bikin, beşekî em bîr û çûnê xwe tê nebînin, gerek em tê di cî nekirin. Ji ber wê ji ber vê karê wê yekcara hevalên me yan wê bê diyar kirin rola Partiya Yekîtiya Demokrat kêm bûye. Çimkî heger em tenê bana destê me vekîlî bom azad bûn, me kîjan derê di, kîjan wextî di, çi kar kiriba, me karî bûn. Lê tu bû karê hevbeş, tu muhtacî hevdû vegerê, tu muhtacî guftûgû bikê, tu muhtacî hevdû qana bikê, tu muhtacî dem bikê, wextê hevdû bikê çimkî tu ne yek tenê ne yek lêveger e. Lêveger dibe şîrîkane. Wextanî bûn karê şîrîkane, kar hinekî sos dibe carna, heya bilyar tê standin astan cerçê dibin, qûna piçekî dirêjtir dibe wek partiyek tenê got biryara xwe wergirin. Bêşek wê hinekî kar li ber cemawer ê tekane partî wê bê diyarkirin got piçekî kêm bûye. demekê ve hin beşne ragandinê êrişî siyaseta partiya we dikin. Gelo di baweriya we de sedem çi ne? Zor giring e ragihandinê de heya tevgera siyasî Kurdî yan a ji dervî Kurdî bêkirin dukarê rexna bike, bes bêkeve şer, hebûn û nebûn, tunebûn û nebûnê de karekî nakeve xizmeta a tevgera wî milletî de yan a wî milletî de dawîta. Di bîr û çûnên me de wek Yekîtiya Demokrat ji diltangiyê tê yani duan hinek ji partî û hêzên me siyasî gelekî difikirin gelo partiyekî wiha li beşekî wiha yani partiyek bi vê tîpê bi vê rengî di beşên ê Kurdistana Sûriyê de heyanî roja îro biryar cem wê û bêjê pirsa me wek a birayên me em cenabê te tu zane Kurdistan bûye çar qat em razî nerazî. Bele Di her beşekî de karekî wê tê xwestin. Siyasetin taybet ê meydana wê tên kirin. Ême em dibêjin wek Partiya Yekîtiya Demokrat em dibe îro roja îro her beşek bêtirin bi beşê xwe dizane. Gava em wiha dibêjin hin ji partiyên me diltang dibin. bele Çu beşên partî ê Kurdên me nî Kurdistana Sûrî dibe yan li cînî din dibin. Çawa ev tê kirin. Ji ber wê jî ev siyaseta got em hez dikin bidin diyarkirin a got yek em bi dengekî bilind dibêjin na ji şerê wek cenabê te got ji şerê ragihandinê de belê di rexnên di ragihandinê de. bele Duan na ji destdirêjkirina beşên ê dîre belê ji piştgêriya beşên dîre. bele Erê tim û tim di ragihandinê de ragihandin di qonaxa îro de çimkî şert û demnî ewertenin ragihandina me gerek bibe pira li hevdûkirinê. Pir derbal gelek ciya şer hatiye kirin me daqurtandiye me bihîstiye me dîtiye me xwendiye me daqurtandiye ji bo em dikaribin wê beşê nekin. Di baweriya me de tu qezenc nadin kekê qezenc nake yani şerekî bêmane tê kirin
لسر سیاست پارتیاما لسر فکر و رامان ایوی پارتیه ام ندیجی براین خانه لکود بین برا براین من ام ندیجی وینن دوجی برای خانه نادر کردن در گهاندنه به بلکی ام ببینن برای مد فلان کاری داد فلان درید شاش بو ام شاشتیه براتیل ام رخنات براتیل بکن لی نکوی واره شر برینه چید که برین چه بو گوتنه کی کردی کردن هی بگومان جناب واجی پیرسانن دبیجه جیه خنجر راحت به برینا خنجر راحت به لی جیه گوتنه راحت نابه بله دبی کلکه یعنی گوتن وقتانی کردن ما گوتن کردن ایرو تکاری بیراد هاندن او شره به معنی ای پشتی دمه که جات لی بحیره کازه چاوا بده مالی من دو قوتي حوالي من خرابه فلان بارتي خرابه دورا مجبور حميج الهردو بقرن كازي تشلو سلاس بكم كازي تشلو او شاشتيا بري سلاس بكم آخری گرک ام جه حاضر بن ام دبیجن وقت پارتیا یکیتیا دموکرات گلو شر چاوا تکرن نا لسر بیرو چونن ای سیاسی تکرن نخی ما حز ذكر بيجن افشار جناب واد بيجن شروع بكن دفلان بيرو چونن خني سياسي ده شروع كرنا ما وقت بارتيا يكيتيا ديمقراط لا خطا شروع كرنا سياسي ده بشه سوريا گشتي ده غلطيه بارتيا يكيتيا ديمقراط ابي كيف خوش معنا انا ليه بقرن و حواله ما تبدأ شردو بخوازن جي کی شاشه ہے لی هما تنه جبونی کنو دریج ببیو جبو اما اگر بخن اف کنو اف دریج و اف خرابو او خرابو و همو رش ام بدن دیار کرن تو فیده المیدان ناکی تو کردا فیده ناکی ام تو بهتر شارزایش ما بهتر دکمون دراگاندنه ده اشتکن شرن ایرو یعنی راگاندن ام دکارن بیجن شرطور دراگاندنه ده کرک حیانی جمع تبدا بیش و دزگه راگاندنه کردی سرو بر چاوا دکار به تفگرا سیاسی آسیویل کردی آوا آوه وان نقطین آوه تبدا تکی جوکه که گو ببه جمعی باش یعنی هستی خلقیت ببه گش ببه ایما ام دبیجن اف شرقه کرن مخابن جبرائن ما شرکی ناکوی خدمتا کرده برا دنگه ما بکن دوید باش دنگه ما بکن ناکوی خدمتا کرده هایتیه ده بلکی یکی گم بلکی یکی حزبی تانگ بیجه بید عفرم اف گلک باش بو اف پارتی خراب کرن لباب ام ترد باش زانبن بدها كسين بيروان جويرا كهاندني عاجز دبن بيروان كردا زانا وخلكن در دورا ما ترتي جويرا كهاندني عاجز دبن بقناغ نهذا قناغ استحقاق المصدر جماعتي قصدن ام كاربن سياسات هفدو شروع بكن او يتيكوي خصمته ليه موي نابنا مخابن دجی خواه یعنی من دیتی لجی کی اجرا گاندنه دیتنت بیرو چونه کی پارتیا یکی تی هاتی شروع بکرد جبو ام قزنجی جه بکن جبو جماعت قزنجی جه بکن و جبو اون وقت بشیرا گاندنه سر و بر آبه پارتیا دی یا پارتیا دیده اونجا قزنجه کرد مخابن من دیتی ام دبیجن وان برادرها اون غلط دارن باشه گمرو خدا گره دنیویه ریده به سر بی ریده به و یان گوگاوت بمینه ام بگین داویجی گمرو جیوه گره به درست باز بله بی آوایی هم گیشتن داوی ها پیوین خواب مامستا احمد چطورا اگر گروتن اکتای داوی ها باید فرمو ام زور سپاسی آواد کن مالاوانی هم تنوا و جنابتا
سپاس بۆ باش وەک کۆمیتا ڕاگەهاندنێت بەشێ ڕاگەهاندنێت لە جەم پارتیە یەکێتیە دەموکرات بەشێنیش دەربە وەک مالپەرە یەکێتی وەک بێگومان کار و خەڵاتاوە و هیچیە قەدر و قیمەتێ بێ لە جەم هەر کەسێکی جەم مال جەم غەیری مال چونکی اون بەشێکیش ڕاستیە بێگومان ئەگەر نەتەردە بەشێکی و خەلک پەروەردە ڕاستیە بکەی کارێوە ڕوون بکەن ماڵاوە ئەڤە دەسێوە ساعتەوە خۆش لێ لالیە دەنجی ئەم حەز دەکەن ژ جەمەوە خەلک عالەم هەڤالێ پارتیان هەڤالێن خوا بتایبەت لە وەک ئەمڕابەندا کوردی سەروبەر بە پارتی و هێزێن سیاسی کوردی یان بۆ بەڕەوشەنبیر و نویسکار جڤاکە ئەمەنی سڤیل یان کەسێن سەربخوا ئێ بێ لایەنە نەشحەت و باسکا li vê Ewropayî girtine gerek bidin ber çavê xwe tevdî ser û ber. Pêşî em serxwe bêjin wek Partiya Yekîtiya Demokrat hevalên me. Çi beşê ragihandinê dîş bike, çi beşên rêxistinê kar bike, çi di beşên civaka sivîl de kar bike, jin dibe, xor dibe, di rêxistinê de dibe. Berî her tiştî giringiya bide çawa wê pirsa Kurdî bi kolan û hikûmat û dezgehên sivîl û birêveberiya van welatan bi tê naskirin. Ne nakokiyên me. Ê got hemberî pirsa menê agiran de sivik dibe, kêm dibe. Her wiha em hêvî dikin ji her kesekî bîrwet, nivîskar, civaka sivîl, birayên me partî û hêzên siyasî Kurdî ê din de ravenda Kurdî bi giştî li Ewropayê bo armanca yekê em tev de pêşiya xwe ber çavê xwe em bêjin karê li ser piyê me têra me tev da dike heger em tev li bevdûre bin û hîna hinek zêde dimîne divê hinekî dî alî mehkem em hemû hevdû re li ser piyê me wê giran bê divê hinekî din jî alî mekin lê gelo em ji hevdû bikevin îca wê ew bar çawa bê wê bar wek me tarûmar bê yanî em ê nikaribin tuştekî ji daxwazên xelkê xwe yan kêm bidin yan ew xelkê ji me dixwazin bi taybet li welat îro bo divan şert û mercên yani prîvat li derbas dibe taybet li derbas dibe zor giring e bo em wefadarî bin bi pirsa xwe re pirsa milletê Kurd re ez hêvî me dîsa dubare hûn di kar û barê xwe di serkeftê bin ez hêvî me ragihandina Kurdî ser û ber di kar û barê xwe de bo li armanca yekem bêje rastî heya nîşmerdê rastî em deynin ber destê ravenda xwe li vir dibe û milletê Kurd li hundir dibe باwer dikim ew çav em hemû hevdû re em ê karibin li gor hêviyê beşekî ji hêviyên xelk û alema xwe bin ago ji me tev da dixwazin